njengendlunkulu kwesilokhu simile ukuthi kuningi obonakele akuphulile umntwana uMisuzu manje usaqhubeka ukuyona ngokwethu njengendlunkulu inkosana ingonyama ekhona eyahlonzwa ngumndeni okuyiyo indodana endala yesilo esikhothelwe uMdlokombane ngokosiko lokufakwa esiswini. Lusiko olukhona lolo olumile esingeke ongeke uthi uliphonsela inselelo ngoba lukhona nangokomlando. Kepha elinye lamaphuzu amqoka nxa ubuka ngokomthetho wezwe kakhulukazi section 9 subsection 2 ukuthi umthetho uhlinzeka ngokuthi phakathi kokunye lowo ofakwayo ungabibikho izigaba ezithize aziphulile emthethweni. Ngaleyo ndlela ke nasesikweni njengendlunkulu kwesilokhu simile ukuthi kuningi obonakele akuphulile umntwana uMisuzu ngokosiko esigabeni senhlonipho nokuziphatha. Manje usaqhubeka ukuyona isihlalo singcwele sikholelwa ukuthi oyingonyama uyindodana yesihlalo uyindodana kaNkulunkulu ulelanga yikho sikhuluma ngokuthi ilanga kazali kazalwanga kananina kanayise kanamfowabo kanamngane ngabo ubungcwele besihlalo. Kuningi ke okunye okukhona esigabeni sokuyiphatha njengamanje okuhlonza ukuthi owenkosi akakulungeli lokho abamfake kukho nxa beqhubeka ngoba sithi njengomndeni kasihlale phansi ukaningi sikusho sithi siyafisa ukuthi lezi zinto thina zikhulunywe emabhuleni kepha bembe bembulule thina kasinankinga lapho beqhubeka bebaleka begxuma nogodo sibona sengathi bayimbela igodi bona ngoba imgilingwane iseke silaqhubeka liyadlala. So yizo zonke ke lezi zinto mhlambe umuntu kulesi sigaba engavele ekhalele yona indlunkulu ngokuthi ihambise izwe ngezandla zayo ibhekile ngoba ophongolo nje indaba yegas esikhulunywa ukuthi ena uMdlokombane waguqisolayo lona ngoba evikele umhlaba wazo ngoqiniso. Khulunywa indaba yegas lapha kubhizi kuyasayinwa amadeli ubusuku nemini kusanyelwa noma secinyeziwe sekudliwe izinto edliwayo enokhuzeni emhlabeni. Ukwazi kanjani ukuthi uyingonyama ungawuvikeli umhlaba? Uyabona nje basikhuluma lapha sikhuluma ngoba siyaqonda ukuthi nxa uzele umntwana nje bangakhalela okokuqala okuzalelwe ukusekela isihlalo, okwesibili okuzizayela ukuzivikela isihlalo lapho singaphansi kwengcindezi, uzivikele lapho sinenhlaselo uphinde futhi uzivikele ngisho nakulo osuke ehlezi kuso.